tala whātu tala whola Radio Samoa i le nei fo i tai awa alo mai ia, o tala o le nei fo i aso tofi. Ua Valaau mai Saina Niu Sila, e whaia sala ua fonotaga whaatatau i le mata upu wa upu ia ai Saina, o ia leo lo tu mai tua o kolupu o lo o so whaia te konolosi whaanei o Nopoa Niu Sila. O le talo sanga lea mai le amapasa o Saina wa samani ai sui o lo tu mo Niu Sila whaavao malo. Ma ua sa wai le mai atali o le amapasa i le lua aso talu ai. E le whaavai atu ua inga le minista ia Andrew Little le ana ia whaaleo le nei mata upu. O le tali mai lea le ampasa na ia whailoa e tatau ia Niu Sila, o na manino whaamaoninga e lango ai tu o inga wa ia whaaleo. I le awhiawhia nafi no whailoa i le minsta le i whawha Niu Sila na naia mahuta o lea ua mai a whailoa i masui o le ampasa. Ma o mata upo lo fe ese a iai, e le tatau fuona a fiei whainga whaapaanga masaina. Peitai, o le a whaawa o peona whailoa e Niu Sila mata upu e tali tonu ia iai. Au tanga i la i lea i tu, o lo popole lau fai pisini se Niu Sila o lo fe whaatau wa i atu ia Saina. Ona e ono a vea nei fe ese a inga ma au wala e ono whaatoa wha ma iei masaina. Au le maketi au pito i maa losi lea, o lo sa wele tupe mo le silia ma le lua se fulu tausanga. E le ngata i a ano manufasi, ai whaapia le susu. O le talo sanga wa sau mai tangata whai pisini se lo awina atua lato o lo ai Saina, i atu nu umai lua Niu Sila whaapia Saina, awana i fe filoi fe whaatau wa inga ma whainga whaapolo kiki. O le Faaletonu i fesota inga tau computer, lea ua se atoa i le system o lo tau fiei potu i nofoaga faanofoesea. O le sasile nei wa tutu moi potu i le kalena mo le masino o tesema. E ui o lea e tatau o nā wanoa mai le tele o isi potu ia se tema o ke topa faasolo atua ia Novema. Peita i se tali mai ele so upo nofoaga faanofoesea o le Faaletonu ua se ai nei le lea o ni wanoa ia tesema atoa ua mafu ele technical issue ma o loo ngā lulue nei e toi whaaleleia. O le ele i whaatawina vouchers o le masino te sema mō potu i no whanga faanofoesea. Ona o loo whaatali sa ia mauti noa taimi o whai ngā malanga vaalele. O loo ia ile pōlenga o loo mai lei ele au popoto o le system, ai mai so i lato o loo whaia lato pisinisi le taofi o potu mō pasese, ai totongi. Ua mai atu inatu le saolotonga i le vaale Navy mai Kanata, e le tau faanofoesea ai. Tau lava o whaiungo siaki o le COVID e negative mai lea au waa, le e whaapea ua mai a whaia umatui o le COVID. O le ua mai atu inatu le ioi whaapitoa al mtanga luenga vai whafo i le au waa e lua se lau lima se fulu. A le HMCS Calgary e whaamisi e le se fulu whaaso faanofoesea. A o malanga ma mau mai e ngālu lue whaatasi ma le Navy Niu Sila mō pol kalame whaaleanga nuu mata alonga. A o fōlinga mai ai wa le o tutusa matula fono le malo Niu Sila le tata wai tangata umai ulu fale mai ona faanofoesea. E le o solia le HMCS Calgary le atu la fono. Tala News Hub o lo whailo ai le amia Niu Sila whaamtalanga o lea whainga malanga. O lo whaamalia ina umalava tuutuunga o whainga malanga taunu umai a vaa whiwa i le sami i tua oio le atu no. Fua lea o lea e se fulu fitu aso lo i ailunga le sami. Whaitawinai o lea o lo faanofoesea. Ma ua le moomia i le faanofoesea ai tau na o whaiungo siaki ta tau na negative whaato atu uai le vaa. E le o talia ina se tasi o tina whai pisinisi wa mai a whaatonuina lona fale Airbnb au kilani, lea sa o lotonga, ma ua whaalia i lona le fia. Peitai, talin min star COVID Chris Hipkins, fōlinga mai e ono le talia i lea Airbnb, seila o loo mai. O loo e leo le courier van New Zealand Post na Gaoia I Napier. O la waule le asolua, whaapea na Gaoia mai ai Logan Avenue, ma e le ai seisi na afia le nei os whainga. Whaatalasanga i nei fo ipaanga uma wale maua lato whaamomoli, e Valaau le New Zealand Post, ai mai se, o le community ia vave whailoa nei leo nisi whaamtalanga whaatatau i le nei van. E le o mawhaiona whailoa, po le ale tau ato le uta le van na Gaoia o iai to tonu. Matala whai ultae au, e whai tau wasina le umie mo o miai e tangata Westport, fesoasoani tau fale, i le mai ai o lo longa i le whai ungal vai aso tāluai. O le uwha ilo ilmins tau fale, Porto Williams, e o atu i le toa se lau i lato e ono mo o mia le awi natu i fale mautu, e se mai i fale le tu maulo o whaongaina i lalo fesoasoani al malo le taiminei. I le lisi o fale o lo whaawa o peona siasi le pūlenga o whaalavlai faanofoesea i le West Coast, o le ua valus fuluiva fale wa matua i whaaleanga ina lava, ma e le mawhaina to e no foia. Whaase lau fale wa pipi i ele steka lanu sama, o lona winga o lo feo lolo tu langa o whaaleanga ina. Ai lua afe fast fulu wono fale, e le o tele se vaenga na whaaleanga ina po o le ai foi.
E o mai ana nafi, silia ma le selau 50 tangata o lo ono nofo pea i evacuation centers i Westport. A o tala no ai lai fale mau mau tutu. Whailo Elminster a le ma whai ona maule fesoasoani mai kamupani in siwa. O lo ma whai ona wha so ta entanga luenga le social development mo se fesoasoani. Ua sa wai fo i matala o le filo ai ma le autau whaavalea, lea e o atu whaafōlingo i lato o nisi o tangata i siaki ina fale o whaalengaina, po o building inspectors, ma ua ngālulu ai fo i ma leo leo e leo lea no fuanga o lo o whaiai a sia singa. Tala nal nei tae au manuia nei aso.